KUMAWOOD TV so no o man no kura asa wom to me bon me kwa bini sia no mo sam wo fa mani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa adwumadie so e wo KUMAWOOD TV ne nka no kura nkyere nipa o man panyini yamfonso aka no kura kyere no saa na minister yamfonso o hia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura bo me ne nka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan asama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a ye obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa ko gina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so won faso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa adwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me de KUMAWOOD TV amansane ye na ye diemu breaking sabre ya ecosystem no watch ebebo any ends now absolutely in summer 20 social media no so ama tebie away ya pastor da ema ya boa for d4 na na yo boa o ja pepro papa stay odi shi o mama o munyina ordinary ebeka mo obama mo aduane adi obama mo atade ahye nso obama mo bi ama bibia kama empo se wutimi kwa japeko ma the number ebeto screen so sefa na friend no se stefata se baby a wo bia no otutu mrika na oba no be wadoma o se obeba ma ba be ne sa edi amount anope waso yasne campaign na yedi ko adwumadi ye ebrel Yemfa Sedebium Emma a Champions Traveling Tour. Champions Traveling Tour still over the Utukai, Manone, Oko Turkey, Oko Dubai, Oko Germany, Oko Canada. Krobia or Pesa Costono, or say for traveling in same seminar, Pabendano, or Belboa, on due to who and Joe Simple. I just saw your own crater some. I do visit Yina, Eddie Amawibi, and Sana with me at Chajo. And to me, so baby, I will piano. To make an copy one of ministries, old passport office, and I'll be home champions traveling. So they're saying that they are the easiest way to travel with laudable opportunities. Call them on 0531 801 713 0531 801 713. Now on a champions traveling tour for education common and pay one of educated fan akokrobia opese okoso na gwa amo abrabon so etimi aye beautiful ede amount and pay edwumako mienu we na aso yasna ediko edwumadi ebro ya live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Samdakos initiative Samdakos TV so ya live and to also subscribe to your channel na what like your page no now I comment it, now I say, now I for so any be ashia. Okay, before my Bishop Lumba Akwaba, the motivation is as simple as ABCD. I saw this on TikTok and I decided to share with you. Mami Penumubi or say, forget those who forget you. Do you understand? Or say, forget one or one forget all. Now, Bra, won't me move and remember. But what I say, so those who has forgotten you, forget them. Must be up for their tune to change their train, over set change their train. Any panic I saw as will be impelled. Now for someone so it will never wake. I tell you, as will be poured down for now for someone, it will never wake. Who free why dear now tata, Mr. May will be poured some one and for breed. What common chain will free one, Sarah Moka, Senka would take, and I won't when you be on what they show a bra or we now a Koowaa. And come back to me, 100 meters per Casanco for uncommon champion. So learn to forget those who forget you.
and of course always remember wow, put yourself first and sana will be and open and open the job. So we understand be told, be harrow, be happy inside and outside because we friend me hey Miss Marka my fruby one friend me the telephone when fan flower that one come out you mean it's any doing common yesterday in the okay baby you are case closed but what I say but those that values and remember you also remember them. That's what I say. One person about to say, wait there, who not means now, until we come to means now. It's also so, we there or the whole journey. But don't force yourself on people who don't need you. Rather than come, no, no, see. When you have master dinner and come out, so be in a sappy, Eddie, Amani. One way or teaching the bench, you and the women are sick. So when you're put in a chain, I feel one man on it, with a must say, we do data every single morning. Now, we should make it. We come on some 4 second Friday 4, what's it 4, become 4, a band of Matabon since to be pipe for baby. The women are say, I don't pay much you see. Bishop Aquaba. Yeah, good. Radia, the ordinance watcher. A better as was Aquanaso. I wanted doom the bamboo and her sopa, the beada, or the dumie, and my Ihuna the champion. The solicitor young quiet in your day radiasi, your funa way and so, or body a bamboo and so on so. Makatramada would you muji do munina of Fusania na a coboase na yachia inlocate na yachia Messia Duhene na yachum kubidia quacochia in Wacosia Jamfua. Enemy offer as if for Sabita fracture or more man on Nina Rarina Coupon, Winchdown na on your Cassia said the Biado Mujimere na Omuhidumadi. I achio so organ and Yina say that Jay say when a neat TV in the dorsum. Problem beba or however being a normal to home train. A riding shots are for you, so you need to do. Near catch rooms and no munyamere. Now, Yashia say no, and some war. Now, young family room, pinching money among cotorted. Yeah, but they are there by live on Facebook, Mode TV, GH live on YouTube, Mode TV, some Darkus Initiative, some Darkus TV. So, you trouble Freddy, so subscribe to our channel, like the page, comment, and share. Now, a so. And share and pay. First story making headlines on today's Koowaa show and Sabatoja, I represent Kesepa AP or Budumbroom. Now, Okopim Moha, a Yama Mibia, or in the Bema, Sebia song, one more Sebu, or more a Sebian. Yonko, and should be by Addition honor, Dutona Rahudi, one or more, yeah, old calf. First, no school be cash investing, but it's only year through home, with the Alco more a young Feta Kakaba. Now, the old cash investing no one Nankasanka native will be a sedan and home away in apartment there. A single room self-contained, single room self-contained. Sana wire na beba kwa kwinsia a training enim. Na edana bako wa mami bi adodo na friend mommy or a librarian. Nimfie no wo be 35 years and ne ba be mo no so 13 years one of more man tell mo ha mo tire wo say e kwesiada no na okra mo say ono ene ne ba no omo ko obi birthday party e wo Liberia camp nti omo ko ba ye no ne Monday anapa no omo wo say omo mienu no gina efie ne nim a omo tutu omo sen efie enrechi no omo ehu omo sa bepem enembe. And see the addition ni bi wo home a e ya be hwehwe maame no adwuma o ye se oboti e ya o de apaso ene afin ene board bi editing team kronum so oboti nti se wotiefo a na wa abo ama o ma hwe nim sa onko enkoye adwuma no nti no wono e ya okobo omutimo omo no omu nim fi ho nti kakra na we aba nti omo neighbors no omo omuti no so ye hu ni yo e bia na okọ adwuma sa na akoso abetum enana pay addition ni chemu so omo ho na omu hu say ma mi no ni window nechi no in one market sakete bi ene na mo ho mo apensu no mantem ho eyi nka pa omo dwe ho omo nti ase nti dudu na enim de ekoso omu fi say bi a ma mi bi auton beans ewo omo dan nechi no e bi na beans ni bi na eyi nka sa nso omo forget ye nti wo mu sa na nipa fufuro so eba ye
ọba ya ọbẹbọ dem na ọmụgbọ mu saa na obi MBA ite machimafo na wo ho no adwen ko so se ana ma me ni hyede mu wa na ọmụ ye bokoboko ekobie eya window mfuma no ehwe mu a ma me no eyam dodo friend mommy ono ne ba we di 13 years no ọmụ mienu nyina akanchire egu a enwa sima etwa mu hu nyina ehia aya arahu sempa ya enye asemkuma na sisi ade abepie mu se apolisifoɔ a wɔ labera kampa abepie mu ɛwɔ hɔ mu a omunyanka ombetumi ewura hɔ akwakoyi emu no ede pie nanso ɛyɛ tankansofoɔ mu wɔ hɔ ɛsɛ mu spray ɛyɛ ɛdan nim ansa na ombetumi eyi body na pie no otite yɛ odi omunim kyerɛ mu sɛ agye omu spray hɔ na spray no so na ɛsɛ busiefo ɛbɛtumi kakra no mutumi editɔ no mo display inside and sana police for no to me right inside akwakoyi eye emu no it is see ayi de police for no enya betwe ba ka ekwan am befa so e de wura e de mo ho se de esi ye no kwa no untimi mpo ene obi endi nkomo enhwe se e ba ne sei Lucas omo ye no mudi nkomo nyina de omo ka ne se kwesi ada no na okra omo mame no ene ne mba ne nyaka omo se omo ko party aba efi party nechi no adechi eye Monday na fotutu no mu hu no se one ne ba ne nyina etutu omo se e wa bonte enu echi no omo hu omo bi ma kwesi se ene abepie mu se omo mienu nya hwe omo nkwa no omienu nkwa so nete wo hu omo mienu nkwa enete Remom edan no edan esan so be insia echi ni enim na apartment omo de renti but omo mie no maka nchire egu die omo mie no pe enete sa edan ni Jacob mbo ene wa manebo adisi ewo ho no do na era hu yi one omo wo ye bia bia fe old calf first next school bi wo ho fe cash in ewo budumbrum and ye peke no arahose bishop ni nyina ya akọ na ya ka achọm so mu nkyekere mu wure asase bia ya betena so o bre wie ye no o betwam na wakọ de awrade asem se mato ehia to a wontra no abosome dodo wo mitirimu de edan asebo asa abosome ne sahana ni dura oni ya fa ho awrade be fro no ofiri ate asefo asase so dan ne be ehifo ne se o mate asem ya nipa wo ye free se ya wosere da bia na abeto ani na wunhu na ya na ye bibie ho eno na nkofo busa question se okọ program no na okodi aduboni bi frɛ aduane ma no no wadi na diwe ya bere no na se obi na atoa ne dem akoye ne bone na wagya hokọ mpanyi so se ne wadwan no nim ne wote anka maami tiase na ne babi tiase a ena obetime hunu ni ha ekoso ana sabese nka mu imployer ena nkombeko akoye ho aduma hunu se ya ade sei ena adi ni nya na asa ade sei na akofa aba ani nyina mu yenye hu ye ne de ebe mo na busu nyina ahye den ne amom ya akọ ne amom kose se omukekere om ho wure na ya gina so ade aka chi nuanu mako dwumadi ahoduo bia no a ya no mkra kon do se omu bano yeti ye party obetwitwi ne sia no pa ena wan sole biem di sei no so bia hunu nomdo ma ko kese nti ebeye futuo dia maye nyina se ye ko ba bia tete sa na sa ahoden wo hode a ya yimpi bintu ye yem na nka ye nya wo na ye omdwumadie no mo mfa mo so ne omaduane na omunni dan se ne nkofo bia yikuro mo ko yikuro ho no ko bo atwede se ya ama oto ya ama ne cook me ba dokuno no nya bi ye asi wo hye black no bu nsa ayo abona no atese ya chefufu fie wa waje ne de adi de besere ya na ye animguase ma no uyetuma kwa ye asi akokom ho se ye che no sebe wa nya bi mi wa so age mienu kura esi ni wa mebi na o se ode kwa akoma ni fie de besere ye nyai na emmoye gangan no mo matikuoku no onya 250 cedis ni wie na okoduru na se mo no che na nduru ne so a ase sebita frache e bondua ase ye ku no yenzo ye nim kuro bia ye firi mu se nipa ne wo siri mpo na adai na ne so ho ye na hi ekoba no sa adinsem bebre ba obekwa ba nye nuro ni nyina na ye ahyen wo ha na ye hunu so na ye bi wa betima ba beti one day 20 hours ni beteki u nti ma de se wa kwa ba no ba beda na aba obi munu bia efiri ba unless say dana be wu na ye hu na afi prosmote what me decide so na no na ye na se de na wo ba to nsu wo kwan ma na nipa na fa ne ho de esre ye nsua sa ne ma nketenkete da bia me ka se aduane de
more and ntimi nyane am de beto aduane adi ukra 5 cd eto abete sa 1.5 so to abete e depend ba bia pese odidi ndi etomre bia wo ho den be so no nye no na wo pede no wadi ni sa na ho ayedu na watima save anim guase amane bia be ba wo so ba se no obi koto nsa didi na aboa na ne ma akotote wo gele shefie na ye gele fufu bi nim ne wodi ye odada bere wa men woti ase ndi be sere ye hunu sa na ma nketenkete eza akora bia wonim nyansa na ye na kare ho ne ye frat as for asase so utie ni omo kan ya maame ni ye show woman tidim se waji obi adi we de madam from me na mboni timano o afere me de a waye mise de a enene ukọ ipakoro so to o live life ntie me ni mra ho so ne man ketengete sa dan ye be nyina che na awrade so timashira ama ne ma akotote de ama well ye ko be bia yensu ekoponi ano ho obi kwa no card to card sometimes also very careful the amount with the Koowaa. It's very, very important. The Kunya Hododo and some Hododo in so Hododo, the Bishop Kaino, the Yasini Kobo, and Chedi Ewo. Moving on the show this morning, we're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, some Darkus Initiative, some Darkus TV, so they're live at Ewo. And see, over subscribe to your channel, now one like page, no one comment, now one share, now a phone, so any Ashe. Second story making headlines on today's Quiz Show and say 3 arrested over an attack at Pearson in the Lukula Savannah area. Desi omo kasei omo si omo achi nipa beye miensa asa nipa no omo nenam so ema basabasa ye ene hwehweye ekoso e wo kuro bi e friend se mempa asem ene lukala a eno no e wo savannah bantam nim si enim se asase mo mansotwe e na afa nsu no ahensam tokwa bi e wo no mo na omo cha no omo si mede etoso aduasa no enipa beye aduonum 50 ekọ mempa asem ekochi owura bi onye mfihie aduonum 50 years e na omo kochi no di ni kosie ye na ebra posifo ti yo mudi America so mo ekono sa enipa 50 no adwane ye fa atu agyan ye hu obi akira kwan omuto nwuram posifo ama na nsoa ombo modini eye hwehwemu ana omukonya enipa no ye chi ni sie de kidnapping no omo ekoje ne krama no etom ko hwehwemu do munya AK47 baako eno ache no mu enya etu abuba makomaku dunan ena motorbikes makomako nso ena bicycle eda de ponko nso mienu ena munya ye free babia omukwachi papa no sieye no omuya no mse dabi sedi ane keka kono bia na bibi hye babia eniema bi wo mu aye nimu etom sa dwedwe biebie mu a omukwo container bi boto omse boto pa bag ya ene AK47 tuabuba 240 ena na egunom si ya mantema nkade ya fa yase enu anso no mo a jude dikan ya posifo so obobon pempen omune nam tenten ahwese asumdwe ni niam abaye adwuma eho no mo apɛ no munya enkra kɔ edi filu kala ekro ni mu se ya chi wo bia na se enkrofo bia ba omudi mra hye omunsam omo hyehye dan omutututuo omutiti ni pasie etimumre na munya ne ntemmehwema ebambo nya adwuma ampa posifo se omude sie yoyo ekagumu ekoye omukoya en wono omuye se nyambrase mu posifo pomsi afedi otwinbre nya yenwane ne tututuo omuje tututuo mgu posifo na posifo se ehene ya petemu asei petemu ana muni yebeko na omsu ne omude yamso a enya agro entenu ache nipa miensa ena posifo timichi omo baako ya Razak Sulemana ena omochi no ena Musa enu ache ni Karim Abdul Rafiu enso kanbi ena ya choma se omo posifo enso omo bua amanhwemu akoso sa enipa no so ebra posifo ye nhwemu wo mo ho no omunya pump action gun ibi baako enu ache no eye etutie enso omunya mienu ena etu abuba maako so nwotwe ena omunya na sekamu apa knife ye de ye aduane wo yi ye de ye aduane wo bukase ano fikofiko no enu so munya baako edimpenifo chem se nipa miense ya che omuyi etu aka omu de omu pra no omu wo posifo ensem a omu ayaresa bia je ayarhwem de pamu to obope ye bebo omabombo ade omakwa akogina court demo na emra na omadi abuso omu sadie benti ena asomdwe koso ga na hase ya omu pese omu ese no sa
si omo ka sei omo si omo achi nipa be ye miensa asa nipa no omo nenam so ema basabasa ye ene hwehweye ekoso e wo kuro bi e friend se mempa asem ene lukala a eno no e wo savannah bantam nim si enim se asase mo mansotwe ena afa nsu no ahensam tokwa bi e ho no mo na omo cha no omo si mede etoso aduasa no enipa be ye aduonum 50 ekọ mempa asem ekochi owura bi onye mfihie aduonum 50 years ena omo kochi no di ni kosie ye na ebra posifo ti yo mudi America so mo ekono sa enipa 50 no adwane ye fa atu agyan ye hu obi akira kwan omuto nwuram posifo ama na nsoa ombo modini eye hwehwemu ana omukonya enipa no ye chi ni sie de kidnapping no omo ekoje ne krama no etom ko hwehwemu do munya AK47 baako eno ache no mu enya etu abuba makomaku dunan ena motorbikes makomako nso ena bicycle eda de ponko nso mienu ena munya ye free baby a omukwachi papa no sie ye no omuya no mse dabi sedi ane keka kono bia na bibi hye baby a eniema bi wo mu aye nimu etom sa dwedwe biebie mu a omukwo container bi a boto omse boto pa bag a ene AK47 tuaboba 240 ena na egunom si ya mantema nkade ya fa yase enu anso ho no mo a jude edikan ya posifo so omo pempen omo ne nam tentenu ahwese asumdwe ni ma be ye adwuma eho no mo apɛ no munya enkra kɔ edi filu kala ekro ni mu se ya chi wo bia na se enkrofo bia ba omo di mra hye omo nsam omo hyehye dan omo tututuo omo titi ni pasie eti mumre na munya ne ntemmehwe ma ebambo nya adwuma ampa posifo se omo de sie yoyo ekagumu ekoye omo koya en wono omo ye sa nyambra se mu posifo apom se afedi otwenbre nya ye nwane ne tututuo omo je tututuo mgu posifo na posifo se ehene ya pete mu asei pete mu ana mo ne ye beko na omo so ne omo de yam so a enya agro entienu ache nipa miensa ena posifo ti mechi omo ba ko ye Razak Sulemana ena omo chi no ena Musa enu ache ni Karim Abdul Rafiu enso kan bi ena ye choma se omo posifo enso omo bua amanhwemu akoso sa enipa no so ebra posifo ye nhwemu wo mo ho no omo nya pump action gun ibi baako enu ache no eye etutie enso omo nya mienu ena etu aboba maako so ngoche ya posifo yi ma ebidom corona fan ntoma pefra safo no nyina yesre awrade nyankopon nhira edemo ade ba ko pe na ya na eha me kakra wo ya posifo ibi no mo ho ya na no prophet Isaac usu bempa ye nyina ni kuma osi agrada edidi na tem wo kobo no Ghana posifo nsa kan sa papa yi edenyankof gu ne nsa ni mfo nyini ba abonten ma nipa nyina ehunu se sofu panyi ya awrade ahira no so kobo obi oni wo fa agrada ya azan ye ni the same thing na kidnappers tachi amwati say na se be yensa tima kam yensa omo de yakodutwa nkofo bi atwo mo hankof ne yi omo ni firi ho eno na ya ame ase nipa we na wosi ehu nanim na so mantamu bi omo husa ni ombe ne na ma na ye we se bi ofrabusu bi ma ne ma me atimo so oba no se na dwuma a wo ye wo de ase ni kuromfo atimo husa kwa we se wo ye mpo se mu gya na yetuma hu se ankosi baabia mo so omumu a na yetwetwa kofaba ne yi nipa nanim de nipa so bura wokobo anyi obi wo se en so fo no so wokotea obi no ode na nko na wo se nimsie motuma twetwa manim abade a sa akromfo mu de ni aye ni sei abuza anko bia bade da nti se kina aposifo ogya nipa ama na fa ne ho ade a hu nipa kro ntu hia na unhunu baabia wo akura ya repu no ono ne yakwachi woni nipa no repu ne ba wosi musi wan rada achi woni eto mu na nipa kromfo na di ni de ye chine za abo na ho ban se mu na ni musi esesen no ye ni ya nkene ni mu ante nkofo bi abobra ye ne ema bi a ankasa bi nsem fata so mani bedo abonte da me no tia ne yesemi ya me wofa se ayi e friends of you obi nim anyway yada ni ye de na to TV so ye de ma wo no ma da nyina ni mu aba TV so anka no so sabi nkanya obi personal life anganya ne mo yeso ponti musimu twinanim mo de ne beto TV so mani pa nyina hu sa abrabo a waboni ye de ne to ncha na ade yeso no obi akodanti we ye esi etimi we no mo kire de a ene ne oyewudi ni wetima market na bu obi a
wokotono senguokuno abusia na se nipa ne de mo nanim da me de futu a metuni se aban ne nya sale on bi eno no da bi omko prison ko yehwehwemu de asante ready nipa ye che won nipa ye jeri won ani nipa ye ja won sebe ya nkenkofu bi atro ma ye fakwati kwanso ja won no kada bi anamba be pia bontia me ehunu se na no omko ye no omo se e nipa ne da ho se ye ko ye nipa 7 pene da ho me pa cho nipa 93 no omo fa he omukotu ya ode ben esisen ne yi won na nka asumdi aba yemfie ni ni sa de na tintie ja kromfo a yehu ye ja wudini a yehunu because ye tino no yamfani fo nyini e de tina se yesa e no best bi ko wi abo abofo ya jo uboze no anu ya kan wie e di sa ni ye ja na yenim no yenim di ba na nim yenim hwentie hunu se no kan robes no de na aban na ja no e de ba se ye ma so se ye sra aban no on fa sa de na hwem na yehunu prison for dodo edam yehunu sabi yeyi obinum so dodo yeyi homo ade a yegina so de yi homo na asumdie ntimi mra ya anya ne sare adan ya trust me kuro ne de sabi homo ye ne fe ye de ebe ne pa enye ye no hunu police wo sa tutu okuragu police ni so na ye mo he da kan gagese mo ko mo nya bi ache edi ankofu aye hello sa eye telo sa no wo mu na nka osi etwa omanimba na wiase na hu se se ewe mu na na edi savana fo yinya sa no o we ria ga aban sa aka no ni aboma ba so nti o ma ya aduma nwie peye o me hu nkofu kro mo no problem o nyina ni se o se ke di omanimba ni mu aka na da bia ye di ya temani ye di afra nyina na do mi ya chena na ni minimum ya me dabi obebo so ogodi me di na tem dia o se ehunu se ni pass mesia ne ye beti ya tem di dia katu ni ya jefri ni o se enyine be ni bia ma ya ultima me ye ni katasu me huni bakoro dabi ya no wa fa nche ba ko udi she enyina so yini bakoro di bie ni ehunu se ni ti se posifonse o mu ma nti wo ta ko so ma ye ni resa agebe po masempa ke ni be adwuma pa o mabo ama sava region no bi ye wi ni aka che na na mfo o mu na ye ma we nu nyina ba on se se asesem bi hun tokwa ne manso bi da ho en na ye ko fa sa de ne ba ni weska ko ba obitimi ko beni ko divo ko fa nkofo mtimu no atutuo no abema mudan na mutimu ediso hini we no na ne pen na ni ade timi checho ba bi ona mo ye dan kedina bono so woni ye ko ka sem no me na wo sem di ade mi woni oko na ne kwan na da wa ma ne onso be so di ade na asum di aba enu ntini ye be si hini bi ye do mo tete no wo se bi ye ko pe wo te ma ne da obi wa bi enim so be fa aba ne na ko nwan ya mpanifo bebre okuro mo ma hini em se ye omo because the opponent no so pa ade ade ni nyana ya nye kwan firi ne nsem ade na ye wo se sa wo se ade ne ye wo dia be ba beto na so ene no ko ni kuro ni mu kan obi obi dia obi wetu eska abeje eno am he video bi wo YouTube otumfo otu ohini bi kwa mo hini o se he yi kwa ne so otu na de so adai nana de tu a otumfo aba akonya ma ko tena se oti wo se o kan nana no matra nkonya ho en nkonya no bi so wo fom a eno no hye wo wase e ma otumfo ho na se eno suanu mumu de ba o si tu attribution sana mama kwa mo akwa kusai ni 1.5 aba aka 1.5 onya ye ndi o sia ne omukosi foforo no osre no osre ye wura ntam gusu mo so aka ntam bia ya omunyina so akota o hen kase ye ti bi ko o manya bibia di ka obenya di musumu na akwano so timi ze kurasi nipa akunya iso na due na be du ye wura nim na nora mesi me hwe yi no se be fem so no onya no meji
ojo biska ya wa ana ntwina nim twina no yos mo woro ne somwa afi nkunya ka wote ene wodinya dida zani ma wenya ye ma bia ye wo ma pemfura no bia nya ekura no ebebo yo how ni amane ebeba. So many messages here this morning. I have this one from Alu Tenobo that said good morning to you, the nation's crew. Boss team, I'm going to say good morning, Koowaa show for the host, Nana, Hima, Diana, and of course, the nation. So sad, So I gave a problem to say that good morning, Diane and Koowaa. This one is says good morning, Sister Diane and Opa. We thank God for today. Good. This one is from Ode Yvonne. That's the sister. So all these guns in Ghana, then the country is not safe. Moreover, where is Ghana going now? Ghana is on the right path, trust me. You're going Ghana, well, I have to go for a commercial break. When I come back, Koowaa continues. Please stay with us. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadian Ocean will KUMAWOOD TV Swano. Or man no crasa womb to me bonny quabinity animal with some more from any abre. The Simon Amon Kame home. I will Koowaa Jumadia so, I will KUMAWOOD TV, Nian Kano Krenche Nipa. Or Mampany young Francois Kano Krenchano. Sana Minister young Francois Hiano Kre, and Anama him for a policy for a soldier for. Will be all for Kuramia Bonia Hiano Kre, Boame, Nian Kano Kre, Maimu, I will KUMAWOOD TV. What do you say? Taya sama tutawia wonka bi man etunya nkomagwa menka bi man fiso mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wa abrofo kanama bi a wonim nyansa che panni bi a man position aya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye obroni kama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokation ho a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokation ho na nso broni kama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni kama bi so won faso che panni bi a ponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye behunu awieye awusia make sure so be he Koowaa Jumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutumirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutumirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Abba,
eni jesem ni o odifo bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo samsen kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo samsen kwaku yebo ansekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina ji mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo samsen kwaku yebo a osi awiemfo ba Abba, eni jesem ni o odifo bakopa awurade yi na ma ya wiemre mu ni odifo samsen kwaku yebo a dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo samsen kwaku yebo ansekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina ji mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nase akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odifo samsen kwaku yebo a osi awiemfo ba adetina wususa Abba eni jesem ni o Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadi na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Jumadi so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kure nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kora me yebɔne am hia no kora boa me na yɛnka no kora wo man mu ɛwɔ KUMAWOOD TV dai wodwe wo sɛ dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kyerɛ Ghana sɛ ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokoduru airport a e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama timi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa Dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane yena yedimu Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Dwumadie na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anoma wo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Dwumadie so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kure nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kure kyere no. Saa na minister yamfonso o hia no kure. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kora me yebɔne am hia no kora boa me na yɛnka no kora wo man mu ɛwɔ KUMAWOOD TV dai wodwe wo sɛ dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kyerɛ Ghana sɛ ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokoduru airport a
e broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa occasion ho a wonche no abra ye de nipa akogina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi ditete se occasion ho nanso broni krama timi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so won faso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena mede KUMAWOOD TV amansane yena yedi Abba, any jesem ni o. Odifo bakupa awrade yi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa. Dodo na friend no awiemfo ba. Papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada. Na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye. Kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye. Japekrum empochire ben ne da wo so. Konso ben no bonsam dia to wo so. Yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu jape krom papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nase akọ a champion ni bia man just catch aba ha KUMAWOOD and home television. We're live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV Some Darkos initiative Some Darkos TV so yeah live yeah fast na champions traveling tour for so do to farm akwama no ne ama wonso no sebie nyado wakoye adwuma na wonsa etime akowa no wono mo say wo mo nju sika bia na momo no wo mo jo visa ma wo mo 5 years working permit na fe sika semo bibia no wo mo ene wo aka enti from e wo 0531801713 0531801713 and 0248288686 now on a champions traveling tour encheche enkomo odifo na na yeboa ewo jape kro papa se odi shebia na adwene moka no enu no ma basa mo bro wa nya ka kranfo papa se momre na moba obeye mo adom ama sebie nyaado mokrani etimi age entade shem nsunumu afi ebusuafo a wo mo adwene moka wo so no de na dube piso e de amamom yembo hwi ne nkopiem ewo Takrade, that's the secondary Takrade, a Fijai secondary school, and as a Fijai SHS. The Abeto Jam, and say, and I don't Kufuado, SC3 SHS. Or the Abba, no school fees, no textbook fees, no drawing book fee, no pencil fee, nothing. Bibia, free, no. A Fijai SHS, a headmaster there, also until say, Odogobi Enuabe, and you know. Kona we na oshishe sumase na ojije enkrani bi school fees emenne ya interdict no yenko ne yenko hwebidi na yema headmaster ono Fijai Senior High School Ora Kennedy Agbomaze opanyini interdiction akano na ni nyina ne se ababeto edwa afi na mpanimfo gu so omo ye enhwehwemu de omo kyese waje school fees a eni kwanse ye nyina enim se senior high school de e free no omo kono nti ye dan e na we headmaster ukokogye school fees eno na se mpanimfo so wontena nchen na omo nye nhwehwemu krata yi Ghana Education Service head of Public Relations Unit Cassandra Chum Ampofo ordinance ehye ase e na atwo se Agbomazi ono ene ya wonyai na adwuma nyina mfanto ho emfama administration no na on hand over mfama regional director of education wo Fijai ne mpotamu na ono no ento asomfiri ho committee ye nhwehwemu de afa ho enti na wotwe mienu pepepe nyame ya adom mo de report no beba mo de ba pe na fe ye hunu ba bi apapa yi na asem no epegina headmaster ono ewo Fijai Senior High School Ora Kennedy Agbomaze opanyini interdiction akano na ni nyina ne se ababeto edwa afi na mpanimfo gu so omo ye enhwehwemu de omo kyese waje school fees a eni kwanse ye nyina enim se senior high school de
e free no mo kono nti ye dan e na we headmaster ukokogye school fees eno na sese mpanimfo so wontena nchen na wo munye hwehwemu krata yi Ghana Education Service head of Public Relations Unit Cassandra Chum Ampofo ordinansa ehye ase e na atcho se agbomazi ono ene ya wonyai na adwuma nyina mfanto ho emfama administration no na on hand over mfama Regional Director of Education ewo fijai ne mpotamu na ono no ento asomfiri ho committee eye nhwehwemu de afa eho enti na wotwe mienu pepepe nyame ya adom mo de report no beba mo de ba pe na fe ye hunu ba bia papa yi na secret abetodwa eye me ankasa me mate ma de na Cassandra Chuma Mpofo e de nsa ahyase e de aba no yanji school fees now de when wonu ye wode na okojije nkura no school fees here nations we wasanka amani yi na dibra wasanka Cassandra yi na di simple school fees o de bon koko bro ni yi na yi no mo so de bia ma ta bia jaw sa ku ya sa de ya mama aban sisi na pesa bia no man no han o no ko mi kimani say school ba benya bi ba ka to say final bro bebre na ku bia betua no o de ne ba ache Ghana dia man no problem pesa bia free mai bi on ba ji mu bi kakra de ade ne ti safa jimi zeda bia jimi na mde show anka wundi bi ana ben bia ba no so ye na nya azu yi wosi bia mai yiri ni nyanso so wundi bi ne ma jo no no wa di no so mre is bad adwene ben de wo tim say ni ba yi na di straight ko fu be da post no ye nye ba bi post wo du je di ba wa jimi di headmaster ya wona ti ko mo ben ba bi fa na wo di obi so no so abra wo deserve no ko jina wo wo eno ma hunu na beda ho na mo bi ye bia wo ya we ye sa ba ye ya wo de no mo ba tena bie 2 weeks 1 month time 6 months time on san ko fa the position no ni no ya body kokko nyansa be de wo we kokko be de wo ebi nso na we de wo nya kwan sa ma bi mu antin dam si wo munye sa asa o se ka Cassandra ye no straight away kama we ka say we there is too harsh there ade bi obi ya na aye no straight away ni harsh bia okay on ko fi ko jina ho me na din ru so obo mo man ga na tumpon ni nyansa ru se o hwe ga man fa na ntuma bavira wadu headmaster position bada dwini mu no wagimi mo wona ti kwa gruo nyansa ni bi so ta kire wo position no enko ma school na yefe am de na ba okay me no ka se we ba ti sa bribe ni nyina nanso tie twa light mo otwe aban obati bribe we nyina o nanso nkra na dua ni ngo ye no otwe aban sa di se ni pa we dia na wo so ba na gro no wo di ai we ye di aban atam obedi bi sa na panta za kire do obedi bi nanso so no ani mfo wo kan wo bi ana kura yi bo wo kan wo no man fa na ma pembra wo kan wo na school yi etimi na na so wo ya bro ni pa wo ya bro di o ye ni prim Azanda Radi Janaba. Inimu baba ni aji ni jumedi ya wadi o hu na wani meji yes tintim te se wa mani aji ni jumedi yo pray life I say old school no unti sa o say post na ma say no take action na me feel yes o mo na ti kokora na sta mo yi say di no okay ya wadi tin no mempe interdicted ya interdicted no mempe okay sack yes no to wo mbe bia wie ye no na asudi aba me wo sumo wo di ai then sumansi ya no de ti e ka ma ye bibia ye muso paso okay wo be kobo ye bibini ye kan be ka bi e to no se wo di akije ma ko na aboye pa jai wa aboye pa because na na de ko hye wo disika bi a eni ti aje ne ho to no sa be ti akije on ti wa se ti ya paso ka se go ni wo di bi na na ho mi was na no ahye ne sa wakati aba wudi exactly mi we every yeah mani aja mama me no aya de oba de nhira se ya lo be ni dwuma de a post no onye ne ye chance wo emfa nkana bra bo mo nkona nim ye be wona betimi aye enye kata sum nem na sofo so man bi be da ho a ni pe betimi di no kure asechi ni pa mo hu nia mo ye sa nye o mo ne do mo di o yanim o mo sa ne fro mo mpanimfo Ngabere ni mu headmaster se bo ko pension na post for na ba de amano nyakoro no mo ya we be education minister asama ba officer as we be ni wo buru ngobetu wa di Sudan ma
so promo apomo mu be be no nya ga be dem mu be ba Esa kwani yebe bingo school no. Mommy. we say me ne aban so na mo wadi ma bi ma be tamo mako pe school na ebuni pa za school na ni wo akura na sia ebuni pa ni o mo de block to no ma de so na de akoto na o masako yo de ke teacher wa be yi wadi obi aye headmaster mu ano afina na o kire koko ne dia na me ko bo za nkran we de ha ho yes we agya ne nan se ene ho de se post na se esa na so ate do se ane sa na sa nkran ga se ane ye do akoto se ane ko no na wa te sa pressure we ya de se na ezuri fo se wo yi wadi ni wadi men le metu wa mo na sai ma post so a wo de ni ye se pata ba position no na pa no to ba bra yenya school fees just me kwamda so de adire be de bura wo eso do man wo ta na yin sa ntoto da man ne wo no eno na ma wo kra ni ade ni pa se wo ye obufo ide bra de se wo yifo de o ma obewie okum wo sei sa entini sa na do abasa nkasa be sei ye ma no wo de sei ye na no da se de ehwehwe onye papa woni dire abokoba ubekom so onye wo ube kompente di penti school bro twen aban ube kom go abohye bra wo twen aban Everybody show be Cassandra everybody nyam go say di so na da ho Papa yi na we mu nya se de to aban ko na Cassandra asa mu yi bra Cassandra ay meti sakana fo na gana fo gana fo na but it's so good. Oh, but amen. Una wani beji say this wa put in crime. Esi de dey ne mu obuasia na de benne nem kumasia na say dey posting so no. O dey akopiem Onya ni ntem na timi ka say wonse kura. To what? Tipi be 2 months na. So o man is to ko pesere. Yeah, na de copy. But omo ha adwene when your headmasters for say one shot say you know normal best say so you say na wo mama ya so president be bi na mse yesi manhia no penifo na ko metuma ka se na firi wo no asa we de oye kese we de ne na no ko mo be kata so otumfo ani se nya kata so me na so Oso musu de na nka bi di pa sa asamba mo di man ya ko no ke nunu me ha mu nyina mu da gem mama obi di nesia be sam afede ne chama ma so so bi an ko fa udan fa utue de fofo mra wow so mo ni ase bi ye ni ye wura no sa no se mo ko so de mo ko mo na na mu na mu ka mu fa mra ase mako ya nye adire kura o mo no se ta prache uti no wa mo ti ase kuro ni won tete leader wo da se ni munye se na mo ha wa wo kan bia wo bire bi se me de me nyane sa se mo be fe ba wo ti aban ba so no anye delegation ye di atam ga be di nti mo adwene pa na mpese mo di di kuro na ne de obi papa ho nto no se fu sika kakra no nso nti mo sese bi no na be ba bi na odi o sese la me ade so nya primary school ene to de unim nyansa sa ma de bosia ati dia problem na wa fees na ba ni die mu na agwaji visa dina msi we no Cassandra dia ye ni wa ye na ye tu da minta wa ye papi pa ufro tu agire me just straight away obeka say go home I say papa na ebi so a onye ebi ba e to the way bokoko ye ti ma go fi kura ma biem ampa wo dia na ye fe we asan ka me ba be kai no say yes okay indefinite ye be fro ye mfre we na se fie na waka na fie ne hu ni na ye go bisa o yiri bisa se na wa jire na wo mem bisa na wa jire ne hu se woni dire no anya ko ade apobọ kro no azan ye nipa dado kru nipa che bia ade wadi bia che Jesus kana mfa nkoti bia ni kakra no onya ye no mfa nkoti bia woni kakra ka bebu asa no be ebe me aban de lisa tino no ade na adna yesa dize wanya edife no ko pebra isu ya isu ya sumo isu obiom so ka sumo isu obiom na me nka won isu obiom go school so sa granu kra mu o na no wo ko pede yi granu kra mu biom na me nka won isu obiom 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 na me nka won i
nyade ayo ya be kom na ayo report no sa na aban na tie ayo ya obi ba sua de atwa wo school we na me pay me first choice no onya etiche wuro mba bia ntie o di ba ma wasa na ada ho do benya na wabre yes na ada ho na se wa pese oba ko na yesu ba no se bribe ne corruption ne de odinu ho a won tia akomi petra ba o ya tie di no obeya yi mpacho de for musi wai obi a ono no akwakwa nkatebo ne afrasa tribe ni eti de fancy ye hwe de be free obeba either say ebe indefinite how onya kwan komu se na ka bi tribe no bi o mo sa no mo de gugu no oti o mo ho a ya santia na kwati ayo mo ho a fa tribe whatever tribe for facho mo mumma kuro ni munya de mumma sudie but on the more serious note we mu na ma de be cassette si aban no be hwe no aban timi eyisika mo fa nye we ye fa nye ye bo aban si so ohun na da bia na da dango kufu ado huna ma ne wo no fansa no musumu kan hu bi asi e kwa ma mo se mo so e bedi mu nsa mo adimi kura ma chedi eno dia no me dia na adu tie me ma ne bumfu no mfre obai Cassandra ze kasa enfreno enfa bibia anto so but enfreno sauti fi ti e na ye obaye de mu yesi indefinite enti wo de call you ni ya u call you ni enfro nyame hwe mo bo wow you moving on but ye nim gwasi o but ya hwe ni sen so ansan ye moving on what if say enhwehwemu koso ewie na say enye no kra ye ntane hye eye head master image danyan papa enye no kra say what is school danyan obi na ada buka na aka say enye no kra bia school fees ndi school fees sabe ye ni school ni yan kwa jidi bia abembe o ka kire say bi ni yan wode te. You're right. Ebi omode man say ayemo. Dina mo kan nka onyenya obi a obi na so kan keba. Ayisa kwa wadia mo ma na ma yeda sma pagini bi ba. E ma na kom na wa fre pagini na dina fe do onya na so na akon. Ni ma bi se ye mba to so sa eno kre. Ansana no na oma track because meaning police ni bi na ope bi achi. Na oba no very bad. Very bad. Because will be a bad and smart. Very bad and smart. What can you because it's uncle for no. When you're smart, yes. Enti omo ye omo fan susu ge na be ma ba ku ye se ni oyede okope no or this guy say no to we sini be ma no oba ni nim se oye post ni na police ni ye ya na oba na ti ase no ye say ni one no be dey ebe movie se ne be ya obenya bibia mpa o say hey enti say na ote woni me o say na wanya me dofo no wanya hu a me so e fa me nko we ya na me ya se bi so se bi nya ado me dia yiwe me dia mu so yo e ho na police ni yi ne card say na eje the police. This is the reason why I came to date you me mpel me nya wo hwe no de che or this guy say no ti we obehwe no na yama obi a this guy say no what say the wo kan ya pani bi eba ana pani bi be hu ana sa you understand you understand sa no sa kasi ano pe michao baby a obi a nyame onye okese na unshra onsa no nyuma baby a obi a wow moving on the show look alike enche bia asori de e Ghana hey osofo adum chedi look alike or not to the reply yeah ye shene ya ana atade na me hye no eya amanfo se na atade na nkataso no mu se ne nkataso atade na me hye no enye onu ni de na me kofa yi o Stephen Adumchega, my man, a last warning. I am giving him last warning.
anya ne dia wo hye da bi na me kofa anya ne dia dada wa hye gu na me kofa da bi eye jalabia okay jalabia ya mrofo ya o mo hye boni wawu na me kotoy na me am hye enkataso no so anya ne nkataso eye de ton market na me am di misika ekotoy wan kwaje ona so da bi man kwaje na obi aho me na me di misika ekotoy enti anka onu nkwa na ese obi so a anka ye nton bi senkotoy nkasa and omuton enema yes omuton sa enema na me kotoy say o government awo aboka akoto mini ejala bia sika eto ekwem enu 30 series na wo de wo government awo aboka aton e compare ye ni ejala bia obi a hye bi a yakoye buru ato ne kwan he me ti me hwe nkofo bi na nsem bi omo keka social media no ma they are worshiping human being stop it ana atade na me hye no eya amanfo se na atade ana nkataso no mu se ne nkataso atade na me hye no enye onu ni de na me kofa yi o Stephen Adumchega, me man a last warning. I am giving him last warning. anya ne dia wo hye da bi na me kofa enye ne de dada wa hye gu na me kofa da bi eye jalabia okay jalabia ya mrofo ya o mo hye boni wawu na me kotoy na me am hye enkataso no so enye ne nkataso eye de ton market na me am di misika ekotoy wan kwaje ona so da bi man kwaje na obi aho me na me di misika ekotoy enti anka onu nkwa na ese obi so a anka ye nton bi senkotoy nkasa and omuton enema yes omuton sa enema na me kotoy say o government awo aboka akoto mini ejala bia sika eto ekwem enu 30 series na wo de wo government awo aboka aton e compare ye ni ejala bia obi a hye bi a yakoye buru ato ne kwan he me ti me hwe nkofo bi na nsem bi omo keka social media no ma they ana atade na me hye no eya amanfo se na atade ana nkataso no mu se ne nkataso atade aba wa nkofo na mrantie omfo mu jimi nso mfiri ba bi omote no mu penya nsa bi nsia okay na aso bi mra meka se atade de wa ya mo ama bi amfo enjuti bihye but the dinner papa to ho so de you bi break yinti ayatu ni pedi no se moni nti ene ye chedi se be ya ti dinner na ewuse efi ha na eba yeah bi anya na ye akọ sure odi ase ndi se dinner odi afanya hyehyede na ye problem edina wa fa na so hyehyede ota ape na wo potri na wo potri zo potri di kuni hufi na wo so wo pe enti jaidi ni bo odi ata no be hye eni wo no nti na ye no ye because nya ya kan se rebe obofo ni adum chedu anya ya woni mu otu ba bi nya che ya do be ka da so fi wajimi na dia na se de o prize ye mu se mo na mo ye fan video ni ye na temu ansa sa eno ni problem e da ji e wo se wo ne ho se be ta bracha adan na mo shisha gostu ni ba kwa mfre no wa dai ba kwa mfre no pozi bu agwa dai no mo ko fa adum chedu na se dipa na bo bradru ba bi enti se odi din ni be ye bibia ma no nya dia de mfaso de ba esa wo mpene sure yetia ye nyina ye kwanku ko bidi lumba dam sisa nyame dia papa no to ade be na ye proud ne se obe comment dia akwa nyame achena de akwa woni nyansa emu ne hu fi anka chana ma cheche ntotro bo mekrom da mama mi yelumba be baba be bosho ni ma je hu sigadi gugre ni buase ya poto wotia lumba yi na ba mu bu ase din na wodi fie bia do di ato no wodi sima bi se no sadia monama mu ye nye ni dwumadie no o ye sofo a o ye nya dwuma da o priji o ye sanchene ndi ade na ne mo no konsa bi sa sabi ni pa gu nya me manase a o ji wo punja o da mu na mo pe di na negative se wo ho na mo select ton ma wi ase di ba no be pa na o be oni obi kun ya na ya wo se wo kokon to kan na mo se obi yade ne ani wani di se obi obi sa na yade di pa no wo tie wa ye na abezo ofiri wa munya adimi no uni sunsum na sunsum ni babi yana o mfra wrade ofiri bo nsam da be ya metufo etimpa ba wugimi nko na omunya bi adi ya o betima ha se nya di ya wa obe ha bo nsam di ya wa obe ha etija adimi no frisa wo se ni pa na ya bibi fo wrade adi munya bebre ni pa no no suntimi sabe e mana ni nko ho
na ne be gudi pa no fi ne ye ya ka tata ne to no da so apoa ye se ata na pa so ye to no koto wa de ye de abotre wo mun sie nyansa asa media no bi e pedi obedi ntino obia no kre ba na o de mai na me ba be se ne me kan ntimeka ntumfa ma obi o ba ba ga o ntimeka na me kan ntumfa ma okay yes and ya atoto ne ma nyina yesu ntino ntimenya gibise bia so ba me papa bi o me dressing no dressing ye so ye da ho me dia de obi adia because me obi sa no nyansa nka me na simina so eja woluma da pese mko ba bikura oh amko omo penya nsa masa mi no eno mo de beba omo nya gimi no obi kaso ato won ya ewo chemu bebere ena de obeka dia asere because to meet na oye interview na da wo a wo pu tetete no won abo mu se ugimi na adi udwan gimi na yede adi ni dwan ugimi na tena so ugimi no enyina me nya problem yeah it's true adenti na sabata plato obi pere penia mumadi ni mwani monyam no ntena munidi ya no wa ho na atu anu abontu mu se me ni ewura otumfu osetu na wo tonton plot many families ade na abeso ka kire panyini no so beso chese sa na sutie isi nipa no be da ajuso ebi oni no so won tesa di adenti na wo so fe da edi ni ya ade tesa ya ntwema edi ya besere ye nuanu ma ye sa na ye kan ma ye na goro go ni so wo trende aboa abrabo na abona ka ofisi so na obi na ye osulu galai ena ko mti ye wuru galai go bi afa awo ko obi dia wa ko obi dia wan ye won no pekine fanante ne di palo to wo so wu promo ni oye onu ko be ma ko awo enu kre fi na bai I don't understand se ni pedi se ni pedi awrade ye bia mi anti the chain say lumba what's we okay okay dika wu so se dipa na na ne de ko ena ba bua ye yi boni no na ya ro fa si adum che bia o pretuma onya isa o pretuma ye ma bi wa ya kra wo ni nya wo ye Yesu ka bi o si eja fa che wo mo nyede wo mo ni no man won is any ye titiri bi asabe wa bo brebe no bo dipe bia sabe wa bin na emzo no wa bin se bia so wo didi ubi papa na na se ya se huhu ya ye ne desa papa wo ni se huhu wo ya isem too much enye adum nyo awrade di ama obi akura bi di se wo de wo bia bedura chen sa wo mu ntwa wo nu ko awie na enye fe no no kwani ni papa benya don mo pedi kan no traffic ti wo kumase papa o ti asem nase na so mo pa wo ka asem tun so kra wo mi na no mo wa remember machi o view what didn't na musa na was na so that big one and fancy don't go there mi bu ne pa wa we fi na comedy na tem me dia me ka che de mpem wo fa ase ani suba de sa uye nyame djuma kwase attention nyame nim se Satan na abai nti o ma na attention Satan yi kasa anu ape bi di abu ano na Satan ye kwase anu ada na niko ya uye nyina se so no me kwap di o mo ti no pe bi dia we nye woni ka nyame di pa kwa de o tun sa from o ka si na do ma tana se ada no fa nyame nko ko bi o wodi na se na musi ko no munya e mo ewo nsi sa so beba muso munyi we nko pe bi ni na ne mo pese mo pa ye suma na dia mo na ne ye wo ye na mo ba onye na hu nhyira ti bi ntama bra bo so wo so afari se poto o so ne ko e no ano no na de jiro ye wana na so ka bi ba we wo be wa so ko bi wa tete wo bra mo nya po afu nchen we no na de na anu ele yi ya wanti nya bi mana si wo nya sa de no ye na mde o ya ma na wa ye me mpesa kama wajuma de uprichi efe akono kama adum de adum chedi ade ma bu nto ye ba me po asem obeya statise bi na to mi bi baba me so de ni na tem bo bi question bi aba message bi aba mpese me read edit show na we ma no eye abankwa bosi bo say of and do you wish to have your look alike no me I don't like do you like me de wo pie na nyansa abara so me ye de ya wa bese okay dia lu timi nya wo oh okay o dia sana ana wo sa so antna mpam mo ana ko fo say ye ba
Is over the year. What was it? What Na kura net mo se me kasa de bibia we se mo de bu o bia corporate bi ko no awe se bo mo di mi ne ba yes etna bo se Facebook watch atu obi peska enso na wo peska ye go bi se obi di me pictures na ha ba catch up yeah won sem si basa enti ya besre so for banyini ma bo ntoyo na we no mo de Edru baby ete won we no mo de okay woman baby yete won and there be a lines now to ano pay obetimi afre oma and then no I want a very smooth call so please me call us need to me free sorry now omo feel it Mr. Give me a very clear phone calls and let me find check calls me the shower uma and then I need their enemy we ho the BCBC be lines not so give me a call. Let's go. I have a caller on the line. Ofra now on my TV no call. Hi, good morning. Good morning, Diane. Uncle now where? Nyamia do me hoye pa na mo so e. Of about nyamia do me hoye bo sasaboko. Ya nyamia do mo bi an so ye. Me no so di ni bo su pa no agu ye so. Ya nyamia so. Ofa ento war pay. Na ka school bi na me be cabinet offer aka bi na de offer menene nya adene. Sa. De menene nya adene wo. Osofo look alike no. Osofo adum chebia no. Me ya prebini. Wintimi nsore na wo mefa wo se frempon man so ntimi wa befa wo na wo de guku na wa ba be se be bi na de nam na wo de ya wo te se ye wo ye ready moderator. Anintina asore bi wona na se no. Methodist for so kwa womu rebe wusu no womu de o kwa nkan ya saa no bia so woni de ko wo a woni de enti wuti na sore anam se me wa bodi se wo se mi ntino na bo fa ye da kwa to jalabia ni bi se me am di sika na to jalabia na de wo ye saa no asofufo bi na mo dire nchana na yi ba ku teki se de Wapamo Shuachiano. One an church. Oh, what an church, no, I was Munipana, most when do this. Also, for no, you are dead. You know a bokola, thing channel, okay. Oh, and follow the senator, Lumba, and also the Lumba, I know what two Lumba jump, and what year and I want Lumba if you are moody as well. Look alike no what you. Okay. Yes, no. Yes, no. Then if I call one man opera and cow mamma, yes, so what's that? I then I would have to go on channel for Casa. And he make kind of say, and then or Mr. or Passy, where you did not tell Mr. And then no. Offer defend the offer, but the offer partner say, thank you, you look alike and non say be a son, say be a yard, but I bet one interview. Anyway, hi, good morning. Good morning. Me and also when I'm the neck, I say, all right, my way. Maybe I am la belle est mise à vous. On est le c'est quoi, je ne peux dire pas. C'est si on n'est pas au début de moi. Il faut pas bye, my shadow and but that's okay. That's so free. Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. My Joe Somedo, we didn't maybe a frame free. All right, middle, my inti one of pay. Yeah, Joe. Amen. Yeah, I don't say that.
do a bit look at the message of us also. Because baby, I would do that. Do a yes of funny. I did do it because Babes or some acquired. My young brothers or it are no, they are winning because schools will be near that. No, maybe about the fed of I can. So yeah, that's I no pay. Also, bet me, I'm afraid I have some few more minutes to go. Give us a call. Let's go. Hello, good morning. Hello. Okay, went to me and you know so what somebody is asking say open a phone number and me show at that screen so 85 na one so free. Yeah, she screen so number no at that so. Hello, good morning. Hi, darling. Good morning. Diane, good morning. My Joe so middle. Now I want to say. Yes, you have been Yeah, Diane, Diane, the mania Japan, Menyamo, Namsane or Ekata. You're from the family. Okay. You could say, but no wardrobe to say. Oh, wow. Yeah, that's it. But I said, no, American, I said. So, we do tell. Next of all, I'll take it tell you, said, you know, so the spring is coming. No, Kata. Now, so could be a paper. A man young couple. Sir, you are ambassador, a man young couple. Sir, if you go get all your ambassador, you need to be panel. So, Pabana, I think we now all yellow, and yet I'm yellow. You say, oh, Yamimu, and not one of the treating and people anymore. Okay. But I said, what a 2 warnings here for night, I won't say it to Ah, here. In the first, you know, you feel you must think a prayer. Said your back, a yard, they are all 40 more channels. I know for Cracker, no what's done of fire. The Copata 1 year, I said, this year, a couple of 1 year. Yes, you have to be good now, I cannot papa. Okay. All right. Papa. Hi. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Madam. I just say, Nyankopon adom me hoye na nso e. Oko me tia ofa me tia papa. Me ofa jo so ano pay. Kuku kwa na yana me kem. Pajo intio. No no nta no preba to be say Ghana for. Any year see na say. Yesu Kristo na yedo ni na enen ko for the year Yesu ni de to for the year de. But o mele ne bi se di Ghana. Ayi dia na edu mele. Ene ya ankasa ya nana. Yesu na bi se ni Ghana. Ebi ni kana eya na Kristo ko fa ayi boss. No mo se kuntin. No mo tu ye nsan ti Yesu yo mo ye nsan. Ada na wo kwa Yesu bi. Wo bi wu ni ta wo ga na ha no bi akọ bi nsan efe. Sen ko do wu ko ko kwa no ho. Na mo ma o mo kai ni ko ko ni hu da ji ko bi ni. Sen na ko jon kan kan le ni na bi a wo ye ni je wo ka to je ni ye na to ye ni ya wo. Gana ko ni ye na ho. Ah, se kana ko ni na ho. Yan ko ko no ti ni. Na mo ti ni ye bi ni. Gata na ofe na woka se opelumba anya ade no ofa akọ ni bintra na ha no de menyu o man se ti obi ka we se o ya ade bi eye ye be bi ana ye ti obi okọ sa akọ ni bia ofrema obo ha mo de ba ti boni be no mai do no ho me wo jine fa eni nke Yesu mo ja no ke Yesu mo ja nkasa pa ye ne ke kanu de pia de mo ka o na ha o na Yesu mo ja ye to Yesu mo ja de we be ne ne to Yesu no enye ni mo ja le se ni bia ene na ka anye ma na ko o me ye ni na ho me ye mo ye no mo ye huru no mo na ko ko ka na ha no se ni dia ni ko ka te ne ka fa ma ni pa na yi pe ko ma ka ge no mo ye ko no ko bo ko o fa eti ayi ro ya na me ti o fa ada ni ta me ya ka bra nti ta ka mu ko eti adai jamani yanzu kure wo yanzu no kure yanzu to bi te na kan kure je ye wuye yin edi e bone be he obo ko pe wo no ni hwebi obo ko mo 5000 ya mo ni eye me dem ko so no ko ku bo ko mo de na ye yi to mo ko ti akore mo ni asu she adai
Amanda, I have that much to be about. Did I say Yamisha for contribution? Hi, good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, my dear. We didn't baby our friend me free. All right, Pacho into. All right, Dora. If I'm not fair now, I say this for 1 year, dear. No, Quenana, this of Wakan. Say, now, yesterday, of Wakana. It did say, it could be a ember. And see, yes, they have a person now, but now we see a bishop Wakan. And it's a bishop, but that's Yes, so yeah, that's say and no pay. Stop making your calls. I have 6 more minutes to go. Hi, good morning. Good morning. Although we didn't baby our friend me free. Mr. Kofori Diatapo. Mpache, Kofori Diaboko. Kofori Diaboko, FM, I don't tell. Mate. Opa into it. Opalumbe, Kamal, my friend, what say? Half frat. Namisha, my pa mobo. Namisha. Opalumba, name, I'm a Diana, Chamunina. Namisha. Okay. Yeah, that's it. For ensure their brain no pay. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello. Hi, good morning. Your call has been put on hold. Ready. Hi, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning, Diane. Morning, sweetie. We didn't baby after me free. I am honorable, solid to see from Group Alaga. Honorable until. I am now to say, Nami Adum now sway. Of our way. And the combination of 90%. And of our 80%. And the studio in our camera, no, my mama 100%. Why is the studio in our life? Yantel Collins. Diane, the money for you committee Dr. Love, Dr. Gary, was what Chelpa, okay. Yes. No. Collins, baby, Ojinanye, and Tino, you do be see or why. Let call our line. So, hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning. Although, body chairman, I am okay. Okay. All right, yeah, that's it. Offer you so. Hi. Hello. Hello. Hi, good morning. Good morning. Me do foodi ni baby a wo frame me free. All right, Christy Aboko. Great. Mpacho ain't you. Apparently, I bought the idea the improvement stage that the domino one them. Then if I will over banana fire, I'm saying, you know, you don't want to be a man on the fire with anything. This is our year started, and yet, thanks to the post. The video and your several answers to be known, but you be out of my game. All right, that's it. Last caller, Juana. You me for last caller, name. Sorry, Jumedi. So, hi, good morning, last caller. Hello. Okay, I'm going to me engineer. So, I have this message that said that offer. That is so bad. That's the reason why people are criticizing
on school fees program or school feeding program. Yeah, you're right. I think so we know my headmaster now or just school fees. No, Justice Bless says that Ghana, why are we killing ourselves? Rosalind Meza says that Diane, that Fijai story is not true, but there was no food for the children to eat that week, and government was not bringing government was not bringing any food. So the school board met with the PTA, and the parents decided to contribute some money to buy food stuff. But one parent did not like the idea and went and complained to the headmaster. To complain that the headmaster is demanding fees. So this is the matter. Oh, okay. We're yet to see the baby so yet bebremo yeti for. Now that question says that Diana, I heard the headmaster's issue is now under investigation. If so, then I think the press release was too quick. Well, let's see what will come out. No more questions say that still on the headmaster's issue. If it's true, if it's 10, no. If it is out, if it's false, let me put that 128. But what you're trying to say is, if it come out or if it turn out to be false, then they have actually tarnished the image of the headmaster. Let's see what will come. But Steve Amankwasi offer, and do you wish you have your lookalike? I don't really wish so though. Just bless the was speaking offer. Rosen said that call number. I think I've said this on earlier one. Can someone help me with the number? I have said everything for you. Bye. But the names were changed. Sir, yes. Into the phone and a boy you for will be about in Papa one. Saturday, okay. And on the Saturday church. What's the next week? So, so you're in it, chairman. You know, now, on my pen, on my Kudina, what that, and some of my share yeda. It's a year that no, I ever come. Okay. Yes. And I'm sure not 30 miles, so I want to change who I will be a better than a cool Sam and a random film and okay. And a chairman. Oh, okay. I know you deep one and I have once. Oh, that's okay. I mean, come on, okay. Part education compress. Part of food in answer to say, or muti, or running out of show on your mocas here. Okay. Do right. And you look mine. I'm sure when I'm a year that I'm doing it. Okay. I was for you're quite young fast that Emma with for and I bought Japan Chrome Sasso and that's my champions travel and tour. If you want to travel, make sure say what are traveling problems. You should be a champion travel and tour. Yeah, Jovi Sama, 5 years working permit since a Bibia, Etimia Cotortin, Eddie Ama, would you come more ministries, all passport office and I will be home. Manope, you don't must say so more about Abesoyasne, Emma, Eddie Kojimedi, production crew for the show, executive producer Eura Samdaku, Sasso, and the director for the show, Ochunonzo, famous and in your and I share MCR Eddie Emma. Most of from a teaching event, me and I say, Mamma, I'm wearing Massey, most of my come messages and some more fine and me. Mom would data sharing us. We say thank you because television stations no also and it's a take time now much here there. We have absolutely nothing than to say thank you so very much. Me Eddie Diane Eduhine. I don't me ochna anopa no nsia ekusi no nsia mpemu yibe sanso ehia ya krabo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadia na Ocean will KUMAWOOD TV Swano. Or man no crassa womb to me bomb quabinity animal with some more from any abre. Me Simun among coming home. I will Koowaa Jumadia so, I will KUMAWOOD TV, near Cano Crench Nipa. Or man Penny Young Francois Cano Crenchano. Sana Minister Young Francois Hiano Cre, and none him for a poison for a soldier for. Obi bia wo fa kura me yabo na me hia no kura bo ame na ye nka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo dwen won say dan ya sama totawia wo nka bi ma na tunya nkomago a men nka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kana ma bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a
e obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa occasion ho a wonche no abra ye de nipa akogina ho yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se occasion ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe wi ya broni krama bi so won faso che panyini bi aponte ne Ghana na kuro we se ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane ena me de KUMAWOOD TV amansane yena yediemu. Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are seeing you now, Ophelia. A Koowaa dwumadie na wo hwa no Koowaa